आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruiba pau security ki akanba section thoranga loinana Manipur Vidhan Sabha Mikhal gi anisuba tangka ki vote hayeng thadanaragani Rajya gi chief electoral officer na hairi anisuba tangka ki Mikhal asi santi laina Mikhal pangthokna naba akanba thabak laukhatle Uttar Pradesh Vidhan Sabha Mikhal gi tare suba amasung aroiba tangka ki vote khomba gi thabak khamthengna kalle amasung Pradhan Mantri na hairi Ukraine da tangta ba santi hanjal hanaba hotnabada kwat lusingba singi thaudang yamna sawi Leibak asida Omicron variant lakpadagi COVID-19 gi anoba case hengelakliba asi yenglaga aikhoi pumnamangna section minasi sahi tara mangadagi tara nipan phawbugi manungda leiba angangsing yauna vaccine kappa yarba miyoisingna thuba matamda vaccine gi dose suna kapthokpiyo amasung atopa miyoisingbu vaccine kappada mateng pangbiyo laisat asidagi ngakthoknaba face mask upiyo foot taruki social distancing thambiyo maimit sengna tathokpiyo khutsa sengna hambiyo COVID-19 ga mari lenaba ipau singi damak national helpline number sing 011239788046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number 0385241168 amasung 1800345381 ta phone tawbiyo hauzik mapungoiba pau security gi akanwa section thoranga loinana Manipur Vidhan Sabha Mikhal gi anisuba tangka ki vote hayeng thadanaragani ayuk pung 3 tagi hauraga nungthel pung 3 phawba vote thadanagani Mikhal da mathau tawgadaba polling personnel singso magi polling station singda ngasi thunglabaga loinana asoy angam thoktana Mikhal asi ningthina pangthokna ba sem sanari tangkak asigi oina schedule tribe ki Vidhan Sabha Kendra 13 yauna jila taragi Vidhan Sabha Kendra 12 da Mikhal pangthokani Mikhal pangthokadoriba jila sing adudi Thawbal Kaksing Jiribam Tengnopal Sandel Tamenglong None Senapati Ukhrul amasung Kamjongni punna voter lak nipan henbana nupi ani yauna mirep marfudarani thoigi Mikhal gi maraiba klep kani masigi manungda ahanba oina vote thadanagadaba voter masingna 19,900 lomni tangkak asida BJP na Kendra 12 makta makhoigi mirep thadokli aduga Indian National Congress na mirep 19 thadokli Naga People's Front na Singi jila singda leiba Vidhan Sabha Kendra 10 da makhoigi mirep sing thagatli Mikhal niyom sumna santi leina ma di voter singda ki tujung yaudana vote thadannaba Rajya gi chief electoral officer na mari lenaba district election officer amadi SP singa kana honari paramilitary force ki company chahum henbana ngak senbagi thabak paikhatkani amaromda ahan batang kakta vote hadana khiba Vidhan Sabha Kendra manga gi polling station 12 da hayeng amu hana vote hadana ba election commission of India na khanghankhre amu hana vote hadana gadoriba polling station sing adudi Imphal East jila gi khundrakpam Kendra amasung Kangpokpi jila gi Saitu Kendra da polling station amamam Surasanpur jila gi Thanlon Kendra da polling station ahum Henglep Kendra gi polling station manga amasung Singhat Kendra gi polling station anini marak asida Saitu Vidhan Sabha Kendra gi polling station number 51/46 ta amuk hana vote hadana gadoriba siniyom sumna amasung santi oina pangthokpa ngananaba hotnaminasi haina New Kaithelman bi area gi khulgi sipsingna appeal tawrakli tangkak animaki oina tha sigi tarada vote masing thigani Manipur da ngarang nong na miyoi 18 COVID-19 positive oikhi positive oibagi sang singthaningai oina hantharakle Rajya gi Haksel Bibhag na thokpa cherol amada hai haukiba pung 12 da punna sample 1,118 test tawbagi manungda miyoi 18 khak nongna COVID-19 positive oikhi positive oibagi sang sada amada smik mangani hairiba matam asida miyoi 32 lena asidagi naba phakhi naba phagalakpagi sang sada 49.2 mari yaure Haujik Rajya sida COVID ki active case 2.3 leiri tabiriba pawase Akashvani Imphal dagini Uttar Pradesh Vidhan Sabha Mikhal gi tare suba amasung aroiba tangka ki vote khombagi thabak kham thengna kalle vote khombagi matam hayeng nungthil loiragani rajniti dol kya gi lusing basing amasung star campaigner singna Varanasi amasung atai jila singda vote khombagi thabak kana sathari BJP gi lusing ba amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na Varanasi da numit nini leiduna Mikhal gi rally amasung road show singda saruk yaduna BJP gi mirep ki damak vote khomgadauri ngasi numit yungba matungdagi Varanasi jila gi Malda hiya lamdamda Pradhan Mantri Narendra Modi na Sardar Patel gi murti da laikat pagaloina na vote khombagi thabak haugani
समाजवादी पार्टी की प्रेसिडेंट अखिलेश यादव सु वाराणसी ngasi nungthil pangthokadaba road show amada saruk yagani. कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भद्रा वाराणसी मिरेप ओइरिबा अजय राय की दमक ngasi भोट खोमगदौरी. बीजेपी की लुसिंग बसिंग गृह मंत्री अमित शाह अमसुंग ngaksel मंत्री राजनाथ सिंहना ngasi tongan मफमसिंगदा पांगथोकदबा मियामगी मीटिंगसिंगदा वा nganggani. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न क्वाड लीडर समिट वर्चुअल ओइना सरुक याखरे. मिफम अदुदा अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अमसुंग जापान की प्रधानमंत्री फुमिको किसिदा सरुक याखी. मिफम अदुदा यूक्रेन दा हुजिक थोकलिबा फिबमगी मतंगदा कुपना खना नैनखी. थौरमदुदा वा ngangbada प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाई यूक्रेन दा तंग ताबा शांति हंजिलहनबा होनबदा क्वाड लोसिंगबसिंगी थौदांग यामना चावी. शांति पुरकपा तंगदु लेताबा फिबम अमा हंजिलहनबा हाइबसी यामनमक तंगाई फदे. अमरोमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ हाइबा हिरमदा पांगथोकपा वेबिनार अमदा वा nganggani. केंद्र की बजेट 2022 चनहनबदा हेना खुमांग चौसिलहनबगिदमक्ता केंद्रना तोंगान हिरमसिंगदा वेबिनार कया पांगथोकतुना लाकली. यूक्रेन दा हुजिक ओइरिबा फिबमगी मतंगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग रशिया की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वरी सानदुना यूक्रेन दा पंदुना लेरिबा भारत की महिरोइसिंग तेक्ता कायदना पुथोरकनबगी मतंगदा वाफम कया खनखरे. प्रधानमंत्री ऑफिस न थोकपा चेरोल अमदा हाई लान नंगलबा यूक्रेन दगी भारत मचा महिरोइसिंग तेक्ता कायदना पुथोरकनबगी मतंगदा लुसिंगबा अनिना टेलीफोन दा वरी सानखी. मसी लुसिंगबा अनिना वरी सानबगी अनिसुबा तांककनी. ममांगी फेब्रुआरी 15 दा अहानबा ओइना वरी सानखी. वरी सानबदुदा इरांग अदु शांति ओइना लोइसिनबा प्रधानमंत्री ना अपील तौखिबनी. इरांग नंगलबा यूक्रेन दगी भारत मचा महिरोइसिंग लौथो उनबगीदमक इंडियन एयर फोर्स की ऑपरेशन गंगा की थौरांग मखादा इंडियन एयर फोर्स की C-17 एयरक्राफ्ट अहुम भारत की पैसेंजर सिंह पुदुना दिल्ली की एयरबेस हिंदन थुंगलरे. एयरक्राफ्ट अमना रोमानिया की कोनुंग बुकारेस्टगी भारत की पैसेंजर चनी पुदुना हिंदन थुंगलखिबनी. अतोप एयरक्राफ्ट अमना हंगेरी की बुतापेस्टगी पैसेंजर चनी तरा पुरखी. अदोगा अतोप एयरक्राफ्ट अमना अमुक पोलैंडगी पैसेंजर चनी सुबना निपान पुरखिबनी. मखोइना हेक थुंगलबगा ngaksel की राज्य मंत्री अजय भट्टना भारत की नागरिक सिंह अदुबु तरामना ओखी अमसुंग वरी सानखी. मखोइबु तेक्ता कायदना पुरकपगिदमक इंडियन एयर फोर्स की क्रू मेंबर सिंह बुमांगना थागतखी. मखा तानासु भारत मचा महिरोइ सिंह लौथोकलुनबा एयरक्राफ्ट सिंह तोंगान मफम सिंहदा थाखिगनी हाइरी. लेबाक सिनबा थुंगना चथरिबा कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव असिदा हौजिक फावबदा वैक्सीन असिगी डोज कोटी 159 लाख 13 हेना कापखरे. हक्सेल मंत्रालय की पाउना हाई ngarang खक्तदा वैक्सीन असिगी डोज लाख 13,000 हेना कापखी. मरक असिदा हाइरिबा मतम असिदा कोविड की अनौबा केस 3,559 थेंगनखी. नाबा फरकपगी चांग चादा 39.3 यौरे. मरक असिदा हक्सेल मंत्री मनसुख मंदाबियाना हाइरी लेबा असिदा हौजिक चथरिबा कोविड वैक्सीन कापगी थबक असिदा चादा 39 की चांगदा अहानबा डोज की ओइना माइ पाकना वैक्सीन कापखरे. ट्विटर दा थागतपा वारोल अमदा महांगना हाई लेबा असिना अहानबा डोज की वैक्सीन कापगी थबक असि चादा चामा माइ पाकननबा होटनरी. महांगना हाई सबका प्रयास हाइबा खोंजंग असिना मालेमगी ओइना लेबा असिना वैक्सीन कापगी थबकदा चावना माइ पाकले. लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपपा फुट 3 लापनना लेबा खुद सामदी माइ मिट 3 तनाना थंबा हाइबा असंबा थवंगसिंग असि ngakna चटपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी. अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थौरांगा लोइनना मणिपुर विधानसभा मिखल की अनिसुबा तांका की भोट हयंग थादनरगनी. राज्य की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर न हाइरी अनिसुबा तांका की मिखल असि शांति लेना मिखल पांगथोकननबा अकनबा थबक लौखटले. उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखल की 3 सुबा अमसुंग अरोइबा तांका की भोट खोंबगी थबक खम थेंगना कल्ले. अमसुंग प्रधानमंत्री न हाइरी यूक्रेन दा तंग ताबा शांति हंजिलहनबा होनबदा क्वाड लुसिंगबसिंगी थौदांग यामना चावी. पाउ लोइजरे.